Tekani kumba fitip kadi kapung rit kumba mensuang sib ai kwai singi te ya ka mentau ni senam ngi la ya chin ci kaplan ngi mut ban ai kwai kilo no ni tang kani kapung kemudian kata kapung kita bajrong ngan ai kwai singi kumba ju ai ni kama ya kani ya ka mentau sipor ngan ai kwai kilo no te ngi sedang ai kwai no ni tayo bonwan te kapung kan long available bin adu nyu baje mestep adu jan mit baik te kumba fitip kumba ba kwai kilo kumba ka 2 kilo te tangkat tahi tap sio te kador ngi saya bu ata notis dungi ke bansawan ke pilak benyawan kat no beji ru si beji ar beji lai beji kumba fiyo kado ata fisio ada pimyo kumna kamen siu eru te kan ni kapung hi ngilai pun kuit gitu lo kabarem tinggi nang sio dat ni khatma sudah ni mentak kasih tinggi tek kumba lai spa 40 kilo e injur mut ong ya ki pajba nai ki parlok mo barok ki baya don ka pung e gua ki dongkam ki dok supply e kilak berkontak yang ni bangi mut ya sedang mensupply nang niru syawai ada fidongkam dokha kumba pinthe apung ne fidongkam dokha benle nuk rukom ne kakam ne ban bam ne ngilak bendi kilo nang niru ngilak ban ai khwai ru ngilak ban supply ru te ada fidongkam ngilak ban kontak itu nomor bengi ahrum te ngisalak ban batai bahasa ya fi kador ka e ko kalau ngomno kudu Dalu. Finish. Itu masa-masa kayak begini. Ada kalau kapung sudah dari bahan ini, jangan kali ini lagi.
Ano bro? Panira ako, wala kita. Tekan ni mentasi kat kendai terik bening gila ya teh. Lai sepak kilo tam. Mentasi ngiruk dengan teh dia. Drop magam dia. Ini pun benar 5 kilo boh. Sige na sa. Sige na. Jauh-jauh.